Pakistan Imphal Wahingbum Washington Pau Pajari Ahanbada Maruiba Pau Pradhan Mantri Narendra Modi Nangasi Assam amsung Nongshup Bangladagi Anauba Amrit Bharat Express Rail Gari Mangalam Thagani Pradhan Mantri Nangasi Assam ki Nagaon Jila gi Kalia Borda Lupa Koti Lising Taruk Chamapal Yankai Hena Sangadaba Kaziranga Elevated Corridor Project ki Bhumi Pujan Pangthokani PM Bishwakarma Hat Lisingani Kuntaruk Ngasidagi Lebaki Konung Delhi da Hauragani Amashung Delhi Police na NCRT gi textbook singi duplicate copy sing namduna puthok lamba kangbu ama phagatle Pradhan Mantri Narendra Modi nangasi Assam amsung Nongshup Bangladagi Anauba Amrit Bharat Express Railgari Manga Lamthagani Mahangna Nongshup Banglagi Hugli Dagi Amrit Bharat Express Railgari Ahum Lamthagani Railgari Singadudi Howrah Anand Vihar Terminal Amrit Bharat Express Silda Banaras Express amasung Shantragasi Tambaram Amrit Bharat Express ne Pradhan Mantri na Assam ki Nagaon Jila gi Kalia Bordagi Anauba Amrit Bharat Express Railgari Anisholam Thagani Railgari Singadudi Kamakhya Rohtak Amrit Bharat Express amasung Dibrugarh Lucknow Gomti Nagar Amrit Bharat Express ne Anauba Railgari Singasi Hapsin Bagaloinena Awang Nongpok amasung Awang Thangba Bharata Railgari Tongduna Chatpada Hena Khudong Chahalagani Masigi Matangda Aikhogi Paumi gi Paudam Ama The Amrit Bharat Express train has emerged as a boon for daily passengers. Currently, 34 Amrit Bharat trains are running across the country, and now with the launch of 5 new Amrit Bharat trains, the number of such trains will go up to 39. These new trains, originating from Assam and West Bengal, will provide affordable, long-distance connectivity for states like Bihar, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, and Karnataka. These services will cater the additional demand for rail travel while offering a comfortable ride experience for passengers. The Amrit Bharat Express offer non-AC long-distance sleeper class journey at an affordable fare of around 500 rupees per 1000 km. Designed to cater to heavy passenger volumes, especially during festive season, these trains provide affordable and better connectivity for travelers commuting for employment, education, and family needs across different parts of the country. Pradhan Mantri Narendra Modi nangasi Assam ki Nagaon Jila gi Kalia Borda Lupa Koti Lising Taruk Changma Yankai Hena Sangadaba Kaziranga Elevated Corridor Project ki Bhumi Pujan Pangthokani Kilometer Marfutaruk Sangba Corridor Project asi Akoibagi Pibamda Sokhandana Sengotpa Laibak asigi Highway Project amani Project asigi Kilometer Kuntra Manga Sangba Sarukti Kaziranga National Park Fauduna Chatkani Project asina Nagaon, Karvi Anglong amasung Golaghat Jila sing Fauduna Chatpaga loinana Upper Assam Maruaina Dribugor amasung Tinsukia da Sathok Chasin Taubada Chauna Kudong Chahlagani Numidang Wairamda Pradhan Mantri na Nongshup Banglagi Hugli Jilagi Singurda Lupa Koti Sanipal Kuntra Rongi Tongan Tongan Bachakwa Thorangi Project Sing Kharagina Jatra Hungani Aduga Khara Magina Sangagani Pradhan Mantri na Joyrambati Borogopinathpur Manipuri gi Anauba Railgari Lambisu Sangagani Haukiba numit taruk nida Kangpokpi Jilagi Tongan Tongan ba mafam singilam ekar sahum henbada tharamba Popi Pambi Sing Security Force na yantatuna manghan kre Police ki pauna hai Security Force na Narcotic Control Bureau NCB amadi Forest Bibaka kusam naduna Cycle Police Station na konba tongan tongan ba mafam singda Popi Pambi Sing adu tharamba thengna kibani Mafam sing adu da hauramba Popi Pambi Sing yantat padenatana Lautang Sing Nipu Humdoi Ising China ba spray pump sing yauna pipe sing Popi Pambi Tabada Sizinanaba Tum Amadi Tongan Tongan ba Lauhida Kayachu Security Force Kapun Bakangbu Aduna Manghan Ki Haidi Amaramda Surachanpur Jilagi Manung Chanba Singat Police Station Konba Didim Lambigi Behangda Manipur Police na Kani Kilogram Trataru Gram Chatruk Phare Pharabamio Yadu Surachanpur gi New Lamkadagi ni Haidi Kendra Sarkar gi Awang Nongpok Lamdamda Thakaya Magi Kongchat ki Saruk ama oina Kendra gi Lau Singu amasung Laumi Singi Yaipathorang Raja Mantri Bhagirat Chaudhuri Nagaland gi Noklak Jila de Yaurakre Sri Chaudhuri na mapamadu chaukat thorang gi matang da wa khanaki amasung Lau Singu gi thabakta hena phibam phagal hanabagi damag Jila aduda Krishi Bigyan Kendra ma hangdokani haibagi thajaba pikhi Mantri na District Hospital Village Guard Museum na chingbasu yangshin ki
ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ PM ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯦꯇꯤꯄꯨꯔꯣꯟ ꯄꯤꯕ, ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ PM ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯀꯔꯃ ꯍꯥꯠ 2026 ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ PM ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯀꯔꯃ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ, ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯖꯤꯇꯟ ꯔꯥꯝ ꯃꯥꯟꯓꯤꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯜꯂꯕ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯩꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯎꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 38 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10:30ꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ NCERTꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯀꯣꯄꯤꯁꯤꯡ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯒꯥꯖꯤꯌꯥꯕꯥꯗꯀꯤ ꯂꯣꯅꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯤ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ NCERTꯒꯤ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛ 94,962 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 2 ꯔꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯣꯐꯁꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯆꯤꯟ 2 ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯦ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛꯁꯤꯡ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯌꯣꯜꯂꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3 ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯇꯤꯡ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯑꯃ ꯆꯂꯥꯏꯔꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯧද්ධ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ 24ꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯨꯗꯙꯤꯁꯠ ꯀꯟꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯤꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯂꯦꯛꯇꯤꯚ ꯋꯤꯁꯗꯝ, ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃ꯭ꯌꯨꯆꯨꯑꯦꯜ ꯀꯣꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯉꯁꯤ ꯃꯧꯅꯤ ꯑꯃꯥꯕꯁ꯭ꯌꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯚꯛꯇ ꯀꯌꯥꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯏꯔꯨꯞꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯌꯥꯒꯔꯥꯖꯒꯤ ꯁꯪꯒꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯥꯘ ꯃꯦꯂꯥꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯅꯥꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯧꯅꯤ ꯂꯨꯞꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯒꯪꯒꯥ, ꯖꯃꯨꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤꯒꯤ ꯏꯇꯤꯟꯅꯐꯝ ꯁꯪꯒꯝꯗ ꯊꯣꯝꯖꯤꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯒꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯣꯇꯤ 3 ꯏꯔꯨꯞꯅꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ꯫ ꯁꯠꯇꯤꯁꯒꯔꯒꯤ ꯕꯤꯖꯥꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯗ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯃꯥओꯏꯁꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ 3 ꯁꯨꯔꯦ꯫ ꯁꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯐꯝꯗꯒꯤ AK-47 ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯔꯥꯏꯐꯜ 2ꯁꯨ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯕꯤꯖꯥꯄꯨꯔꯒꯤ SPꯅ ꯍꯥꯏ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯔꯤꯖꯥꯔꯚ ꯒꯥꯔꯗ, ꯀꯣꯕ꯭ꯔꯥ ꯕटालियन ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯥꯛꯁ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯤ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯗ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯦꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤ, ꯍꯔꯤꯌꯥꯅꯥ, ꯆꯥꯟꯗꯤꯒꯔ, ꯄꯟꯖꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯆꯤꯟ ꯀꯨꯡꯅ ꯊꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯖꯝꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ, ꯂꯗꯥꯈ, ꯎꯠꯇꯔꯥꯈꯟꯗ, ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯂꯩꯆꯤꯜ ꯀꯨꯡꯅ ꯊꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯃꯟꯋꯦꯜꯊ ꯂꯩꯕꯥꯛ 40ꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ 100 ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯖꯣꯏꯄꯨꯔꯗ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯏꯀꯣꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁ ꯐꯣꯔꯠ ꯌꯦꯡꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯒꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯁꯤꯡ, ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯖꯣꯏꯄꯨꯔ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯑध्यꯛꯁ ꯕꯥꯁꯨꯗꯦꯕ ꯗꯦꯕꯅꯥꯅꯤꯅ ꯑꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯍꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯩꯇꯤꯍꯥꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯦꯜ ꯒꯥꯔꯤ 5 ꯂꯝꯊꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯎ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯀꯥꯂꯤꯌꯥꯕꯣꯔꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 6,950 ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯀꯥꯖꯤꯔꯪꯒꯥ ꯏꯂꯤꯚꯦꯇꯦꯗ ꯀꯣꯔꯤꯗꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯠꯀꯤ ꯚूमि पूजन ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ PM ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯀꯔꯃ ꯍꯥꯠ 2026 ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ NCERTꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯕꯨꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯨꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯀꯣꯄꯤꯁꯤꯡ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫